Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu vesselamu ala eşrafil enbiya ve imamil murselin. Seyyidina ve habibina ve şefi'ina ve mevlana Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ala kulli men tebi'ahum bil ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. Fa'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. İnşallah bugünden başlap sabah halal haram boyunca. Halal haram degen söz köp otasыңар. Bu İslam'daki çoğun bir mavzu. Bu tema öte çoğun tema. Köptegen meseleleri öz içine kamtıydı. Özgöçü hazırgı doğurdu. Nav zamanda halal menen haramlar arlaşıp ketken doğurdu. Meseleni bilip alışılık öte zarıl. Özgöçü talabalarga, ulamalarga, ulamalar bilse anan elge jetkizet, düşündüret. Oşonduktan bu halal, haram mavzusu teması öte ayabay uzun, çukur tema inşallah. Bugünden başlap halal haram boyunca inşallah sizlerge Kur'an hadiste kelgen hidayetlerdi, usul erecelerdi kıskaça aytıp düşündürgen hareket kılabız inşallah. Allah subhanahu wa ta'ala jengil kılsın, Allah'ım kabul kılsın. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala aytat: Ya eyyuhan nas, ey adamlar, kulu mimma fil ardı halalan tayyiba. Ey adamlar, yer betindeki halal, tayyib tamakları jegile. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Şeytan dirşibegile. İnnehu lekum aduwwun mubin. Elbette şeytan sizlerden açık düşmanılar degen ayet var Bakara suresinde. Demek Allah subhanahu wa ta'ala her daim Kur'an-ı Kerim'de halal degenge buyurat. Halal degenge buyurat. Haramdan tiyat. Negezi İslam dinimiz toluk mükemmel din. İslam dinimiz adam balası törölgönden başlap ölgөнгө чейин ne kılış gerek, ne kılbaş gerek, kaysı tamakты жеш gerek, kaysını жебеш gerek, kaysınысы halal, kaysınысы haram, büt bardığını aytıp ketken. Eşteken kaldırgan emes. Usul ereje aytkan, oşonun negizinden halal haramdın ökümünü çıgat. Kur'an-ı Kerim'de 55 ayet usul haramga, halalga teşeliyor. Kaysı nese halal, kaysı haramga teşeli. Kur'an-ı Kerim'de ulamalar 55 ayet, ahkam ayetini aytat. Uşulardın barında Allah subhanahu wa ta'ala neni aytat, haram meselesini aytıp ketet. Bul dünya özü jaşoo. Jaşoo, bul dünyada negizgi maksat sınov. Bir sınova gelgenmiz, imtihanga gelgenmiz. Uşul imtihandın dağın bir türü, uşul haram menen halalda. Kim uşul yerden ötöt, kim Allah'ın hükmünden saktap haramını jebeyt, özünü tiyat. Kim özünün tıybay haram jep koyot, jana günö körüp kalat. Uşunun üçün dagın Allah Taalam sunovdun katarına kelgende halal menen haram degen neseni koşup koygon. Belkim ulamalar aytat, bul sunov en birinci Adam aleyhissalamdan baştalgan. Adam aleyhissalam beyişte жүргөндө Adam aleyhissalam Havai Nevze köyüne büt barını jegile bir gana darakka jakında bagıla degen. Büt barını jesenger bolot, bирок бир эле darakka jakında bagıla dedi. Oşol darakты jegeninden anan Allah Taala beyişten ne kıldı? Beyişten bu dünyaya düşürüp koydu. Oşonduktan bu sunov imtihan tamagaş atiyşeli azık meselesi oşol beyişte yaşap atkanda ele Adam aleyhissalamdan doğrundan ele baştalgan nerse. Oşondan bir etkan nerse. Oşon üçün musulman ahiretke işengen adam ne kılat? Özünü haramdan tiyat. Haramdan tıyış üçün en birinci mesele ahiretke boğan işenim yakin toluk boluş gerek. Uşun neseni jesem, erteң жазасын Allah берет мага. Haramды жесем, haramдын кесепети мен уруп кетет. Bunun жазасын Allah Taala dünyada ahirette берет деген işenim boluş gerek. Oşondo al adam, musulman adam özünü haramdan tiyat. Anan maga bari bir bola beret, kalaganımdı jeymin, özü bilemin dese, al adam haramdan özünü tiya albaydı. Haramdan tıyış üçün musulman adam balası birinciden ahiretke bolgon imanı, işenimi toluk boluş gerek. Ahiretke imanı, işenimi toluk bolsa, al adam Allah subhanahu wa ta'ala ne neseni haram kılgan bolsa, anan özünü tiyat. Allah Taala ne neseni halal degen bolsa, anı ne kılat? Jeyit, koldanot.
Oşon üçin haram halal maselesi aябай татаал маселе, өтө кыйын маселелердин бирөөсү. Өзгөчө мынау доордо бүт баардыгы аралашып кетти. Halal менен харам аралашып кетти. Азыркы жаңы чыккан 20-30 жылдын аралыгында ушундай бир нерселер чыгып кетти тамак ашта. Анын hakikati бар, тазасы бар, жасалмасы бар, химия аралашканы бар, толтура ичимдик, тамак ашык азыктар көбөйүп кетти. Анын ичинде курамында эмне бар экенин билбей калдык. Ошон үчүн ар бир нерсени тактап алыш үчүн мусулмандын милдети, парзы. Жеп аткан нерсең халалбы, харамбы билиш керек. Харам жеп атамбы, халалды жеп атамбы билиш керек. Хадисте айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, кыямат жакындаганда ушундай бир доор келет, адамдар айырма кылбай калат дейт. Жеп аткан тамагыны халалдан жеп атабы, харамдан айырма кылбай калат. Келгенди жей берет дейт. Мал сыяктуу келгенди жей берет деген доор келип калат деген. Алла сактасын. Ошон үчүн мусулманмын деген адам, ла илаха иллаллах Мухаммаду расулуллах деген инсан эң биринчи эмне кылат? Halal менен өзүнү багыш керек. Halal менен азыктаныш керек. Харамдан алыс болуш керек. Өтө алыс болуш керек. Харамга жакындабаш керек. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде Алла Таала айтат: "Я айюхан нас кулу мимма фил арзи халалан тайyiba." Эй адамдар, эй инсандар, жер бетиндеги халал, таййиб нерселерди жегиле. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Шайтан ээрчибегиле. Албетте шайтан силердин ачык душманыңар деди. Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала эки сөз истемал кылып атат, колдонуп атат. Биринчиси халал, экинчиси таййиб. Халалан тайyiba. Halal деген не деген нерсе? Halal деген халла яхиллу деген сөз. Араб тилиндеги халла яхиллу деген алынган. Халла деген нерсе бир түйүн чечкенде айтылат. Түйүн чечип койсоң, ошону халла деп айтылат. Bizde de aytılат, mına maseleni hal kılçı deydi. Oşul çeşip koyası деген söz. Düşünüyorsunuz? Kim bu söz Allah Taala ruhsat bergen nesilege koldanıp kalgan. Halal деген sözdü. Mındaysa aytkanda ne oldu? Allah Taala ruhsat bergen деген söz. Allah Taala jegenge, istimal kılganga, koldangonga, kiygenge, içkenge ruhsat beri деген nesini halal dep aytılат. Düşünüyorsunuz? Lugattagı manası, sözlükteki manası bu çeşip koyu деген söz, tüyün çeşilip aytılат. Şariattagı manası neken bul? Oşor Allah Taala ruhsat berdi. Эми oşor baylanyp kalgan, tüyü salgan nesiler arasında bunu çeşip sana ruhsat berdi деген söz çıkat. Oşonun da manası Allah subhanahu wa taala sana bu nerselerdi koldangonga ruhsat berdi deydi. Mına oşunu halal deybiz. Kırgızçada halal dep aytılат, adal dep aytılат. Negizde söz bu özü halal degen alıngan. Arap dilinden alıngan söz adal, halal, jakın ele sözler. Demek ne oldu? Halalan tayyiba, halal jegile. Yani şariat ruhsat bergen gana nerselerdi koldangola, jegile, azıktangıla, içkile degen söz. İkincisi tayyib, halalan tayyiba. Tayyib degeni jakşı, jagımdуу, laziz, şirin degen söz. Tattуу, даамдуу деген сөз. Yani жегенде дагы жакшысыны, чырайлуусуну, тазасыны жегиле колдонгула деген сөз. Ошон үчүн тамак ашта азыктар жегенде биринчи халал болуш керек. Шарият уруксат берген. Экинчиси лазиз, даамдуу, жагымдуу, сага жага турган пайдалуу тамактарды жеш керек. Мына ушуну Алла Таала айтат: "Эй менин адамдарым, эй инсандар, кулу мимма фил арзи халалан тайyiba." Жер бетиндеги халалды жегиле. Уруксат берилген, шарият уруксат бергенди жегиле. Жана tayyib, тазасын жегиле. Таза эмес нерсе жебей койбой болот, тазасын жегиле деген аятты Алла субханаху ва таала эмне кылат? Өкүм кылып атат. Ошондой эле Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Керимде дагы бир жерде айтат: "Я айюхаллазина аману, кулу мин таййибати ма разакнакум вашкуру лиллах ин кунтум ияху та'будун." Бул аятта Алла Таалам ey имандуулар дейт. Алдыңкы аятта ey айюхан нас деген, ey адамдар деген, жалпы адам баласына кайрылган. Кийинки аятта ey имандуулар, кулу мин таййибати ма разакнакум. Силерге берген рызкылардын ичиндеги эң жакшыларыны, эң даамдууларыны жегиле. Вашкуру лиллах ин кунтум ияху та'будун. Кийин Аллага шүгүр кылгыла дейт. Демек, халал тамак ушундай жакшы нерсе. Halal tamaqtansan Allah subhanahu wa taala birinci halaldın berekesi menen imanın beken bolat. İmanın beken adam halal jeyt. Halal jegenden keyin sen şükür kılasın. Halal senin yüreğine nur alıp gelet. Oşol nur seni Allah'a şükür kılganga majbur kılat. Sen şükür kılasın. Şükür kılуу bul özü çok ibadet.
Şükür kılуу özü çoң ibadat. Allah'a şükür kılasın, Allah'ım ben uşu nesege tatıktуу emes elem, özüň halaldan kenen kılıp rızkımды berdiň dep jeseň, bul şükür uşul. Uşul şükür, oşo jegen tamaktın tasiri sana tiyet. İçki dünýäňe, ruhaniyatga, senin içki aparatlaryňa, içki müçeleriňe bardygyna tasiri sözsüz tiyet. Oşonuň üçin halal jegen adamga Allah subhanahu wa taala har daim jakşı amal kılgana tawfik berer. Peygamberlerge Allah Taala kayırılganda Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhar rusul kulu minat tayyibat ve amalu salihah deydi. Ya eyyuhar rusul kulu minat tayyibat. Ey elçiler, ey peygamberler, ne kıla kulu minat tayyibat. Halal, tayyib tamak jegile ve amalu salihah. Keyin jakşı amal kıla deydi. Oşonuň üçin jakşı amal kılganga dagın birinci şart jegen tamagыбыз, jegen lukmabız taza boluş şart. Jakşı tamak, halal tamak jegen adamdan jakşı amal sadır bolot. Jaman adam, jaman tamak jegen bolsa, andan ne bolboyt? Jakşı nese sadır bolboyt. Jakşı amal çykpayt andan. Anın ozundan jakşı söz çykpayt, kılgan amallardan jakşı nese çykpayt. Jakşılık çygyş üçin eň birinci şart jegeniň lukmaň, tamagyň taza boluş gerek. Anan sağa ne bolot? Allah subhanahu wa taala jakşı amallarga tawfik berer. Oşonuň üçin tamaktanyp koyuu jönökөй masele emes tuganda. Biz başka janawarlar siýaty emesbiz. Kursagybız toysa boldu, balyp jatyp aladigan mahluk emesbiz. Biz jegeni tandap jeýibiz. Halalyny jeýibiz, tayyibini jeýibiz. Jana jakşı tamakty jep, jakşı amal kılabız. Oşonuň üçin jakşı amal bolbay atkan bolsa, jüregin kısylyp atat, namaz okugyň gelbeyt, iş kılgyň gelbeyt, zikir kılgyň gelbeyt, büt jamanlyk bar bolup atkan bolsa, bunun başında turgan nerse senin tamagyň halal emes. Tamagında haram aralashıp kalgan, jeşektүү nese aralashıp kalgan. Oşonuň üçin senden jakşı amallar sadır bolbay atat. Jakşı amallarga sen amal kılbay atasyň. Sebebi jakşı amal, taza tamak jegen bolsaň, sen söz türde jakşı amal kılasyň. Oşoň üçin jakşı amal kılış üçin dagın ne şart eken? Jakşı, halal, toora tamaktanуу. Halal şariat ruhsat bergen tamaktar menen azyktanуу. Oşonda ana sen jakşı salih amallardy kılasyň. Demek jakşı amal kılbay atasyňby sen toora emes tamaktangansın. Şariat haram kılgan neseni tamaktangan bolup eseptilet. Andan keyin şariatыбызda halal tamaktanууdu farz kılgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadislerinde talabul halal vacibun ala kulli muslim. Talabul halal, halaldı talap kılıp izdew har bir musulmana vacip deydi. Başka rivayette talabul halal fariza ba'dal fariza. Başka rivayette kasbul halal fariza ba'dal fariza. Arkalı rivayetler gelet, Tabarani'nin rivayetleri. Bunlardan birinde halal tamakты izdep, tamaktanуу, azıktanуу bu şariatımızda har bir adamga mükellef kılgan. Özün iştep, tamaktanıp, halal neseni taap je degen söz. Oşonuň üçin dagın halal emgek kılıç gerek, peşinete emgek kılıç gerek. Oşol halal tamakty anan jegenge hareket kılıç gerek. Ekinçisi haram jesem ne bolot? Haramdy jegen adamdyn ahwaly kanday bolot? Bunu dagın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bayandap ketken. Bir hadisinde aytat: "La yadkhulul cenne cesedun guziya bil haram." La yadkhulul cenne cesedun guziya bil haram. Haram menen azıktangan dene beýişe girbeýt degen. Haram jegen adam beýişe girbeýt degen. Haramdy jep, haram menen azıktalgan dene ne beýişe girbeýt. La yadkhulul cenne cesedun bil haram. Haram jegen dene beýişe girbeýt degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Oşonuň üçin beýişe girbeýi kalganga sebepkär dagы bir nerse haram. Başka işleri barını kılıp tasın, namaz okuysun, oruç okarmaysın, hac, umra barını kılasın, biro haram toktatpaysın. Haramdy jeýsin, haramdy jeýsin. Oşol seni beýişe kirgenden tosup koýat. Beýişten kirgen tosup kalat. Oşonduktan musulman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah degenden keyin boldu. Haram toktatış gerek. Allah'a işenemiz, Peygamber'e işendikpi, emmi harama jakyndabaş gerek. Haram jegen adam, haram menen kursagyny toýguzgan adam beýişe girbeýt deydi. Dagı bir hadiste azır aytып öttük. Ya'ti alan nasi zaman la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aw minal haram. Kıyamatga jakındaganda adamlarga şunday doğru gelet, zamana gelet, adamlar jegen tamagyny ılgabay kalat. Ayırma kılbay kalat. Halaldanmı, haramdanmı surabay jey beret deydi. Aliyazu billah. Bul dagın öte jaman nerse. Haram demek ne oldu? Tasir etiyet. Misalı bu mundayda azır uçurda dile doktorga barsaňar, doktor aytat, "Munaw tamaktарды jebe" deydi.
Бұл сенің мынау ішкі органдарыңа, ашқазаныңа, бөйрегіңе, бауырыңа, ішіңе, өтіңе, башыңа зиян дейді. Ошолордон өзүңдү тый дейді. Ошол тамактардын таасири сенин денеңе тийип атат. Сенин органдарыңа таасири тийип атат. Анан сен ошонун коркуп, ошол нерсени жебейсиң, сактанасың. Худду ошондой эле харамдын таасири болот. Ал терс таасирлери. Ал терс таасирлери адамдын денесине де таасир этет, жана адамдын руханиятына таасир этет. Руханияты дагы таасирленет. Адамдын руху өлүп калат. Руху нурсуз болуп калат. Руху жоголот. Руханият жоголот. Ошон үчүн харам жеген адамда харам аркылуу анан ички органда өлөт. Ошол эле учурда руханият деген маселе бар. Адамдын ички дүйнөсү, ошо ички дүйнөсү агарбастан карайып кетет. Руханият өлүп калат, жоголуп кетет. Түшүнүңөрбү? Руханиятты жок кылган нерсе ушул не харам болот. Ошон үчүн хадисте Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ла ядхулул жанна жасадун гузия бил харам деп атат. Харам деген дене тозокко түшөт, бейиши кирбейт деп атат. Себеби анын руханияты жоголуп кетет. Руханияты жоголуп кетет деген сөз, руханияты алсырап акыры барып, ага не болот? Ылгабай калаткан доор келип калат. Бүт баарын жесе болду, курсагын тойгузса болду, жаны бар, мал сыяктуу болуп калат. Алиязубилла. Биз мал эмеспиз. Шариятта мүмкүн болушунча харамдан алыс бол деп илля маздур аз келет маселелер. Өтө бир башка жол жок болсо гана истимал кылат жолдору бар. Ал эң акыркы деңгээлде. Ага чейин харамга такыр жакындабаш керек. Андан кийинки маселе, халал харамга тиешелүү дагы бир маселе. Халал, харам бул Аллага таандык. Бул Аллахнын өкүмү. Аллах мени харам десе ошол харам. Аллах мени халал десе ошол халал. Аллах Таала гана буга таандык. Ошону пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерде шарктап түшүндүрүп берет. Халал харамга келгенде адамдын укугу жок. Адамдын, инсандын акылдын укугу жок. Сен акылыңа салып, акылың менен өзүң мынау нерсе халал, мынау харам дей албайсың. Бул укукту инсанга берилген эмес. Бул укук, бунун ээси жаратуучу Аллах субханаху ва таала. Ошон үчүн халал, харам дегенде өтө этият болуш керек. Өзүң эле токуп алып эле, өзүң эле бир нерсени изилдеп эле, бул нерсе халал, харам дегенден алыс болуш керек. Хатта уламалар дагы өзүнүн тарафтан бир нерсени халал, харам дей албайт. Алар дагы Куран, хадисте айтылган нерселерди гана халал, харам деп айтат. Бул ушундай маселе. Буну ар ким өзү каалагандай кыла турган маселе эмес. Бүгүнкү күндө ушундай доор болуп кетти, элдер көбөйүп кеткен, окумуштуулар көбөйдү, билимдүүлөр көбөйдү, чыгып алып эле бул харам, бул халал дегендер көбөйдү. Жок, андай маселе эмес. Сен айтсаң эле харам болуп калбайт, сен айтсаң эле халал болуп калбайт. Халал, харам экендигини ачык Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала калганын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мубарак хадистеринде баяндаган. Анда айтылган, ошол халал, ошол харам. Андан башкасыны өзүң тарафынан сен айтканга укугуң жок. Бул укук, бул кимге берилген? Аллах Тааланын өзүнүкү. Аллага таандык. Бендеге инсанга өз билгенini халал кылганга уруксат берилген эмес. Бул халал, харам маселеси ушундай маселе бизге чейин Адам алейхисаламдан тартып кыяматка чейин бүт бардык динде келген. Бардык динде айтылган. Себеби бул азык, тамактануу баарыга муктажбыз. Ошол доордон бери келатат. Бирок ортодо ахли китап дейт, яхуд менен насарага дагы өкүмдөр келген. Алар өздөрүнүн тарафынан кээ бир нерселерди халал, кээ бир нерселерди харам кылып алышкан. Өздөрүгө жакканын халал, жакпаган нерселерди харам кылып салган ушулар болгон. Алар өздөрү динди бурмалаган, бузган. Бирок аларда дагы ушул хакыйкатында ушул нерсе харам деп айтылган жерлер болгон, өкүмдөр болгон, Инжилде болгон, Тавратта болгон. Аны ахли китап өздөрү бурмалап салган, өздөрү жоготуп алган. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала бул нерсени не кылган? Халалды, харамдын маселесини өзүнө таандык кылган. Өзү гана буну чечет. Алла Таала эмнени халал десе, ошол халал, жана Алла Таала эмнени харам десе, ошол харам. Түшүнүңөрбү? Жана дагы бир маселе, харамды бир хыйла кылып, бир жолуну таап, хыйтырлык кылып, куулук кылып, бир жолуну таап, халал кылып алам десе, ал халал болбойт. Кээ бир адамдар эптеп бир хыйла кылып, куулук, хыйтырлык жол менен не кылабыз, халал кылып алабыз деген аракет кылышат. Ал халал болуп калбайт. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Каталаллаху ал-яхуд, харимат алейхим шухумуха фажамалуха."
Allah Taalam Yahudilerdi, Evreylerdi yok kılsın deydi. Alarga şuhum, bayağı içki maylar haram kılinganda, alar ne kılgan, eritip koldosa bolat dep, ne hila kılışıp, ne heytirlik kılışıp eritip koldoşkan. Allah Taalam alarga kebir sebeplerden bayağı ne malların içindeki çarpı mayı bolat. Oşo çarpı mayını koldan ruhsat bergen emes. Anan alar soyulgandan kийинки çarpı may bolat. Eritkenden keyin al may başka may bolup kalat dep hila kılışkan. Oşo menen koldanıp жүрүшкөн. Oşol учурда Аллах Peygamberimiz oşolarga aytkan, oşol kılgan işlerine qatarallahu al-yahud hurrimat alayhim shuhum fajamaluha degan hadiste şonday aytkan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın kargışı olsun, Allah çok olsun. Allah ne kıldı? Allah haram kılan neşeni hıyla yolu menen, kıyanatlık yolu menen haram kılan hareket kıldı deyip. Haram bolup buydan kalan halal bolup kalmaydı. Çünkü onun için halaldı hıyla menen, hıytırlık yolu menen, uruluk yolu menen, kıyanatlık yolu menen ne kıla albaysın? Haram kıla albaysın. Azır ayttık, bu halaldın tasiri çoğun dep. Haram jesen haramdan kesepette çoğun dep. Oşon üçün ulamalar aytat, halal jegen adamdın dozokka düşüp kalat dep atat, ibadat kabul bolboyt. Başka hadislerde gelet, kim haram jegen bolsa 40 күнгө чейин ibadat kabul bolboyt deydi. İbadat kılasın, biro haram jedin, haram içtin, haram neçe kılgaның üçün 40 күнгө чейин ibadatın kabul bolboyt deydi. Oşon üçün ibadatın kabul boluşuna dagın şart jegen lokma, tamagыбыз halal boluş gerek. Adaldan boluş gerek. Düşünüyoruz. Andan sıdqarı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis aytat. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet. Peygamberimiz aytat, bir adam safarga çıgat deydi. Uzun safar, alыс safarga çıgat. Çarçap kelip anan dua kılat. Ya Rab, ya Rab dep. Biroq jegeni haram, içkeni haram, kiygeni haram. Anna yustajabu lah. Bunun duası qanday kabul bolsun deydi. Duası kabul bolboyt degen söz. Alыс safar kıldın, safarlarga çıktın, meynet kıldın, kıynaldın. Biroq jegenin haram, kiygenin haram, içkenin haram, senin duan kabul bolmaydı. Жүдөгөнсүң, кыйналгансың, хажга бардың, умраға бардың, талеп илим болдуң, не дини сапар болсун, барды айырмасы жок. Жегениң харам болсо, дуаң кабыл болбойт. Ошон үчүн дуанын кабыл болуш үчүн дагы эмне шарт экен? Халал лукма жеш шарт. Sahabaların içinde şeyh sahabaların içinde Sa'd radıyallahu anh, Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh Peygamber'e soragan, ya Resulallah, bana dua kılın, Allah Teala meni mustajabı dua kılsın degen. Mustajabı dua degen, duası kabul bolgan zat degen. Men ne dua kılsam Allah Teala duamı kabul kılatan adam bolayın dep Peygamber'e soragan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, halaldan tamak jegen degen. Halaldan tamak je, halal men azıktangın, sen duan kabul bolat degen. Ne dua kılsan duan kabul bolat degen. Oşonun üçün halaldan tamak jesek inşallah ibadatты kabul boluşuna şart. Jana duanın dagı kabul boluş üçün ne halal jeş şart. Oşonun üçün şariatыбызda halal je, Allah aytkan hükümdü halaldan jegile haramdan alыс bolula deydi. Andan keyin Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala haram degen sözü koldanğanda ulamalar aytat, Kur'an-ı Kerim'de bir 55'e jakın ayat var. Aların içinde haram dep koldanğan neseler negizinen 4 nesege koldanğan. Umum jalıpsından 4 nesege. Zulüm, mazalim, makasib, manakih, mata'im. Uşul 4 nesege Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de haram degen sözleri koldanğan. Bularga jakındabagıla, kılbagıla, aytkan kılbagıla, jebegile, içpegile dep haram koldanğan. Oşolor negizinden 4 nege bagıt. Düşünüyoruz. Mazalim degen zulüm. Allah Subhanahu wa Taala Kur'an'da aytat, zulüm kılbagıla, zulüm haram deydi. Zulüm haram deydi. Zulümdü haram kılgan. Haram degende bir gana biz tamagaç düşünөбүз da, bu çoğun tema, bütbany kamtıydı. Anın içinde zulüm kılуу. Biröge zulüm kılsan alda haram. Biröge tur emes akarat kılsan bulda haram. Ursan alda haram. Gıybat kılsan alda haram. Çakımçılık kılsan alda haram. Oşonda ele şirk dagı zulüm bulda haram. Negizi ne zulüm şirkten başlarat. Zulüm degen söz vaz o şey fi gayri mahallihi. Bir neseni orduna koyup olsan o zulüm bolat. Bir neseni öz orduna koysan al zulüm emes. Vaz o şey fi gayri mahallihi ve huve zulüm. Bir neseni orduna koyup olsan ne oldu al? Zulüm boldu. Demek sen ne kıldın? Kuday emes buttardı kuday kılıp aldın.
Тоуду, ташты, суду, отту Кудай кылып алдың. Кудай эмес. Ваз о шейфи гайри махаллихи болду. Зулум кылды. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала ширкти зулум деген. Ширкти зулум деген Алла таала. Бул ширк зулум эң чоң нерсе деген. Алла таала мен кечирбеймин деген. Ошон үчүн ширк кылган адам дагы залым. Бул да харам. Түшүнүңөрбү? Бирөөдү урган да харам, сөккөн да харам, рибат кылган да харам, урлук кылган да харам. Бүт бардыгы харам, себеби мазалим бул. Зулумга кирет. Зулум дегени бирөөнүн акысына кирип кетүү, бирөөнүн барып туура эмес амамиле кылуу, яни вазу шей фи гайри махаллихи. Буларды Кур'ан-ы Керимде зулумга дагы Аллах субханаху ва таала эмне кылган? Харам деген сөздөрдү колдонот. Түшүнүңөрбү? Экинчиси кесип. Кесиптин дагы халал харамы бар. Ошон үчүн хадисте касбул халал фариза бa'дал фариза деп болсом талабул халал фариза бa'дал фариза деп атат. Кесиптин дагы түрү бар. Халалы бар, харамы бар. Яни шарият уруксат берген кесиптер, шарият тыюу салган кесиптер. Шарият уруксат берген кесиптер халал кесиптер. Шарият уруксат бербеген кесиптер харам кесиптер. Түшүнүңөр? Бунда Кур'ан-ы Керимде Алла таала айтат. Бул да харам сөздөр менен колдонгон, булар дагы харам муну колдонгонго уруксат берилбейт. Буну макасип деп айтылат. Мисалы, Кур'ан-ы Керимде сүткорлук кылбагыла дейт. Рыба, сүткорлук бул харам. Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала эмне кылбагыла? Рыба кылбагыла дейт. Рышва бербегиле, пара бербегиле дейт. Сүткорлук кылбагыла дейт. Жана толтура маселелер айткан ушул иштерди силер кылбагыла деп. Булардын бардыгы эмне болду? Харам кесипке кирет. Мунун да Кур'ан-ы Керимде харам деп айткан. Түшүнүңөрбү? Ошондуктан рыба менен иштөө, сүткорлук кылуу, акчаны, карыз акчаны берип үстүнө пайыз алуу, пара алуу, бул иштер бардыгы шариатта тыюу салынган харам иштер. Бул халал эмес. Өзүң пешене тер кылып иштесең бул халал. Урлук кылып кесип кылып атасың, бул да харам. Түшүнүңөрбү? Буну макасип деп айтылат. Бул харам кесиптер, бул халал кесиптер. Шарият уруксат берген кесиптер халал, уруксат бербегендер эмне болду? Харам. Бул экинчиси. Үчүнчүсү манаких. Манаких деген никах. Кур'ан-ы Керимде дагы Аллах субханаху ва таала харам дегенде кээ бирине кимди нике кылса болот, кимди кылса болбойт, аларды да айткан. Манаких деп айтылат. Буларды дагы Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала баяндайт. Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала бир аятта эле кимдерди нике кылса болот, никеси жайыз, халал, кимдики нике кылган болбойт, харам баяндаган. Бир аятта. Буну дагы манаких деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Бул аятты силерге окуп берип коеюн. Кур'ан-ы Керимдеги Суратун Ниса 23 аят экен. Аузу биллахи минеш шейтанир ражим. Хурримат алейкум уммахатукум. Кур'ан айтат, силерге нике кылганга болбойт ким? Энеңерди. Ва банатукум, кызыңарды, ва ахаватукум, эже карындаштарыңарды, ва амматукум, атаңардын бир тууган эже карындаштарыны, ва халатукум, апаңардын бир тууган эжеле карындаштарыны, сиңдилерине, яни тайжелиңерди, ва банатул ах, бир туугандын кыздарыны, ва банатул ух, бир туугандын эжеңдин кыздарыны, ва уммахатукум лати арзахнакум, сүт эмизген энеңер, ва ахаватукум минар радаа, сүт эмген бир тууган карындаш эжеңер, ва уммахату нисаикум, жана кайненеңер, ва рабаибукум лати фи хужурикум мин нисаикум лати дахалтум бихинна, жана багып алган өгөй кыздарыңар, фа иллам такуну дахалтум бихинна фала жунаха алейкум, ва халаил абнаикум, келиндериңер, ва ан тажмау байнал ухтайни, жана эки бир тууганы бир учурда бир никеде кармап турушлук, илля ма кад салаф инналлаха кана гафурур рахима. Кыскасы мына ушул аятта Аллах субханаху ва таала кимдер харам экендигин баяндаган. Көрбү? Бул иншалла нике китеби келгенде дагы булар тафсилан айтып берилет. Кыскасы шариятыбызда нике харам болгон адамдар бар, нике жайыз болгон адамдар бар. Нике халал дегени шарият уруксат берет деген сөз. Аны никелесең болот. Нике харам дегени не болду? Аны никелесең болбойт. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн усул адамдын, усулу, фуру, усул дегени адамдын неси, ата-энеси, чоң ата тайнеси, тайтасы, чоң энеси, баласы, небереси, чебереси, булар жана бир туугандар, бир туугандын балдары, келиндери, жана кайненеси, баягы өгөй кызы, жана ошол эле учурда 8-инчиси баягы антажма байнал ухтайн дегени эки бир тууганды бир эле никеде алып турганга болбойт.
эжесиңдени бир нике ала албайсың. Бирөөсү каза болгондон кийин же ажырашкандан кийин алса болот. Жана хаккул гайр деген маселе бар. Башканын никесинде турганда ала албайсың. 9-нчүсү. Хаккы гайр деп коет, башканын никесинде турат ал. Бирөөнүн никесиндеги аял же бирөөнүн иддасында турат. Талак берген идда чыга элек ала албайсың. Ушинтип 8-9 эрежелер айтылган. Ушул негизинде булар харам. Андан башкаларды нике кылып алса болот. Булар харамга кирет. Буну шариатта манаких дейт. Никах бабында булардын кимиси харам, кимиси халал экендигин баяндайт. Бул не болду? Бул канчанчы болду? 3-нчү. 4-нчүсү матаим, табак аш, азыктануу. Биз иншалла бул жерден ушул матаим бабын окуйбуз. Түшүнүңөрбү? Биз ушул жерден кайсы тамак халал, кайсы харам, эмненин негизинде булардын маселелерин иншалла ушул матаим бабыны өзүнчө окуйбуз. Ал эми калган мазали, макаси, манаких дегенде аны китептерде өзүнчө окуйсуңар. Китеп никеде, зулум китептеринде, кесип китептеринде аларды айтылат. Түшүнүңөрбү? Ал эми бизге сабагыбыз негизинен биз матаимге окуйбуз. Ушул шариятыбыз кайсы нерсени халал кылган, ошону билип алайлык. Кайсысын харам кылган, аны билип алайлык. Ошон үчүн бул тема өтө зарыл. Себеби тамак ашты күнүң жейбиз. Күнүң 3-4 маал тамактанабыз. Бул күнүң бизге өлгөнгө чейин керек болот аткан маселе. Ошон үчүн бул аябай зарыл. Аллах субханаху ва таала мага да силерге товфик берсин, барыбызга халалдан келен рызык берсин. Жана калган сабакты улантканга товфик берсин. Ушу менен иншалла биз сабагыбыз баштап койдук, аягына чыгып атат. Иншалла келерки сабактарда эми халалдын усул эрежелерин баштайбыз.